Te tugas bidan di desa Wanu hidup anak balu tua tekening pianane ane madan Idarmi. Sesukat Pandarmi luas ke tanah wayah, kauripan Idarmi lan memene kelintang kewah. Pandarmi tusing ningalin harta brano yang abedik. Entu aning ranaya Mendarmi lemah pedang megahe memburu nandu tegal carik. Sakewalo pianakipun Idarmi tua anak bajang mayus. Langit nih sing kodak-kodak. Geginane tua mepayas. Jek tu sing mad-mad noleh kejegegane di mekene. Sebilang sanyo tua ngelindang di margane. Tutujone tua relen. Ngedengang kejegegane tekening kramo desane. Tu sing taen nulungin memene menggarapan dicari. Sedak dino anu Darmi tulungin aja meme megai dicari kening. Hah? Megai dicari ke? Sing peleh tuh. Sing icang singnya megai dicari ke? Aduh, pedalam kulit icangnya ndaki. Oh, kukun icangnya nih rencek bisulong. Sing keiluh medalam meme. Puncak pantek megai petitia. Yen semegai dicari kapola kardar. Cenek icang singnya. Yen kulit icangnya daki kengken ya penaden nih. Meme kan megai ditu dicari ke. Sewai buku gitu. Idarmi tuh yang pati rungu tekening meme nih. Ane selid sanyo megai dicari ke. Apa ngelah sekayo. Ya diastun deh. Upahane katrimo tusing jeliu. Sakewalo. Disubane nerimu upah. Cek maklo saja. Ngalen serang pipes me. Idarmi setato nage pipes. Kewalo yo sing rungu tekening memene ane lepuk megai. Sedak dino anu ning meme lakar luas kepekan cening ngejang jumahna. Oh, nah beliang ngejang pupur sana me. Meme sing nawang pupur apa beliang? Pang sing beli main ae milu kepekan. Icang sing nyak kepekan jak meme. Kemudian gitu. Nyen beli ben meme meliang pupur benjap. Cerewet. Nah, milu bang. Icangnya milu kepekan. Kiwalo meme apa majalan duren icangen nah. Hah? Kemudian gitu nih. Icang lek tekening kramo desone. Yen icang mejalan mendampingan jak meme. Hah? Kemudian lek nih. Ngajak meme pedidi kemudian lek. Toleh nak pengangguan meme nih. Daki do. Kumrang gamreng. Kumal. Mu ma pelui. Selambit. Icang lak lah meme buku kene. Duh. Sebut pesan kena Mendarmi. Ningalin tingkah pianak nih buku keto. Iya dia stun sebut. Mendarminya ngisinin pengitih pianak nih. Ipun makedadwo lantas menjalan ke peken. Iya diastunipun memelan piana
nanging melenan pesan. Waluyo langit lan tanah, sing ngeneh cara meme ngajak pianak. Darmi kal kijo, ye tiang kal kepeken beli, nyen to nuktok di duri, to memen lo heto. Iya, seng boyo memen icang pun pembantu. Me, kan mareren, lan engalen majalan. Memeng udiang to. Duh yang widi, ampura yang damu paduka bedara. Tiang sampun ten sanggup ngelapi anak alpaka buku keto. Ini pun melaksano iwang, lurus tibakang karmo palo. Ibu, bagaimana ini? Ibu maafkan Darmi, Ibu maafkan. Ibu, maaf, Darmi tidak akan mengulangi lagi. Karmo palo sampun ketibakan. Darmi ane alpaka guru rupaku ketiben karmo. Jani masal-selan duseng ada gunane. Duh Darmi pianak meme. Ya diastun pianak ne mesalin dari batu. Sangkaning welas asih. Mendarmi setato urati kapining pianak ne. Kanti jani batu nentu ado di abing Kalimantan Barat. Kramone ngadanin batu tangis.